السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي كنت جنان ومدي مال أباركي وإركوش بي وإريكي وإد مدي كوامن قواز الخملية وإرخي ديكي. کرد به هزاران سالن چاندو کلپورا خو افسانه دستان و میرخاسین خو حسرت و حواس عشق و اوینن خو به کلامان آنین زمان و بریا دنگ بیجان نقل روژا ایروین کرنه امجی لباجار ازمیرا هرما اگیا ترکیه کج میلیونک زیادتر کرد لیدجین کتم پی شوپو علما دنگ بیجه کی بناو دنگ بیج شاکرو لورا او 10 سالن داوی جیانا خو لوی باجاری در باز کریه و لور کوچا داوی کریه قوا قواز الخملية دبيس من يسكن يلدري مالي ويرخي ديري. خودیه وی دنگو آوازه کو لپی شوپا دنگ به شاکرو دچه دنگ به شاکره کوپیه. او جگنده شیروان شیخا سر بنافچه کوپا موشیه و اف 40 سالن کل ازمیره دجی. او لبر دست چند دنگ بیجان و لبر دست دنگ به شاکرو مزنده به. هفناسیا آب شاکر لمن منی و 20 سالیا مدا جوات اکی دام دید کلام دگوتن جامعه گو اواجی شاکر آب گنجه کلام آد بیشه گو برا اوشی اکی بیشه چند حبا گوته بو مجی یک وی چاقی شیرا گو دنگ بیش تمام شوپا شاکری بدیح دا بود بیوید چون یعنی آب رسوش گوتیه خودی هفهانی شاکرو ناده تو دنگ بیشی او هفهانين او یک قافیه که کلام لیتینه آب رسو او قابگم کریه شعره کرمانجا شاه دنگ بیجا شاکری بدیح دنگ به شاکرو کناوی وی راستین شاکر دنزده ده سال 1936 دا لگوند ناوکا سر به باجار آگریه جدایت دبه شاکر بدیح جپچوکاتیا خواه دست به دنگ بیجیه دکه و لحرما سر حده گند بگند دکره و دناف جواتو جماعتان دا دیوان دنگ بیجیه ددینه اف در مالا برازی دنگ بیج شاکرو تکین کدانه باوه تکین و دنگ بیج شاکرو پس مامه هون زاروکین دنگبین شاکرو لترکیه نمانه و جزو دایه بره خودانه آلمانیایی. مالبات همه باتمان گنده زیلانه هاتنه مالبات همه مزینچونه روانه وره هاتنه علاج گری گنده ناویک آب من شاکر گنده ناویک تاتی دنیایی. عالی سرحد بوتانه مثلا özellikle عالی بوتانه دیاربکر آمدی باتمان ماردین شرناغوان داره زاف قدری هبو زاف لحاظی کردن زاف دیگری zaten biz حساب siyasi kelameyi hene niziki siyat hasti kelameyi dila hene tabi kelam adını zaf şey heldaya yani ya Abdallah Zeyneki falan ya Pereso falan valaji gotiye yani zaf kaseti bir İngilizce hene yani Malbata deng beş şakro di sala 1905 nehanda bo Edeneyê tên sürgûn kirin. Piştî sürgûniya 7 salan di sala 1966 da diçin Mûşê û ew li vir dibe şagirtê dengbêj Resoyê Gopala. Dengbêj Şakiro di sala 1983 da diçe Enqereya paytexta Tirkiyê û li wir 3 sal dimîne. Pişajî ji bo birayên xwe di sala 1986 da berê xwe dide İzmîrê û tim di civata Kurdan da kelaman distirê. من و شاکر رحمتلی لورا مهبدو ناس کرد 88 ایلا مبریا وقتا جی دنگی وی ناوی وی سع کرد بو لیبلی ملوی ناز لد کرد حتی که ام لورا مهبدو ناس کرد
وإنسانك زح معقول بو اسميا مديد الشيب سيدن قبا دقريقو بجد برخيد شمال شود يا سنان بسم الله جبر گەوریا ویە کو بنالین و کالینان کلامان دسترێ ji dengbêj Şakrora ke wê ribat jî hatiye gotin. Lê ew dengbêjê bi nav û deng ku kilaman wek şalûl û bilbil digot di temenê xwe yê navsere 6 saliya xwe da ji ber nexweşiya gurçikê. Di 5 hezîrana sala 1996 da li vê mala ku kirêcî bû. Li taxa Çamkuleya navçeya Bornovaya İzmîrê diçe ser dilovaniya xwe. هات ورا بو جینارê min ketviqatê dida qedera salek di sal têda kilê da sekinî süreklî derdiket balxonê min ra şaxî digot me hez dikir me vekî değerlî bû rokî em dikanê da rûnişt dibûn qêrînî kete mala wî qêrînî ket erevî got xalê şekir zafena ye ser ew kirine jina xwanan dixan me melî wî dirêj kir da ber me ser daxand reyê xwe teslîm kir rehmetî. دلبر قربان حرقاني شاوتي بشاوتي كل دلي مبطرات جوهت كوني ناويده سابري قربان قالوا Şahê dengbêjan Şakiro him di saxiya xwe da him jî piştî mirina xwe bandoreka mezin dide ser dengbêjiya Serhedê û Bakurê Kurdistanê. Ev jî dengbêj Hüseynê Çatê ye ku li İzmîrê dijî. Ew demekî şagirtiya dengbêj Şakiro kiriye û tim bi minnet û xweşî wî bibîrtîne. زرابي خوي شريني ما هي اغري ناز ذكر شاكرو ما ايضا دارك تسجرا ما اغري هذا كلام قلتن هات ما علم رجيم دارك دادين رحمت كر بر شاكرو دنبج نبوي يعني شاكرو يعني شاعر الدنيا بو يعني شاكرو دنبج يعني شرطك خبو دنبج پر ملك پر منار پر باش رحمه خود اللي با ولا يعني هل ذكر مرة باي كلامش بيجا دقو في كلامي ها بيجا في كلامي ها بيجا يعني مرة دقو ها بيجا Her çiqas ji ser mirina dengbêj Şakiro 26 sal derbas bû be jî. Dema behsa dengbêjiyê tê kirin. İlim behsa dengbêjiya wî ya Niwazê jî tê kirin. Lewra deng û sewta wî li çar perçe Kurdistanê û li cîhanê belav bûye. Jiyana dengbêj Şakiro her çiqas li agiriyê dest pê bike û li İzmîrê bi dawî bibe jî. Ew li pey xwe 65 kasetû bi sedan kilam û dengê xwe yê zengilîn dihêle. وسا خویا یکو حیا دنیا خوش آوا به اوی تم با آواز برهم و کسایت یا خو دبیرا ملت کردا زندی بمینه